Assalamu alaikum dostlar. Bunda olgan şiş reklamını işit жүктеп кетем. Onun arkası bunda boş bolup kaldı ne. Arkasında maşına жүктөгөнү geldim. Maşına жүктөгөнү gelsem, onda ласточка eкен деп коела. Только у меня у Майкла Джексона деген ласточка eкен да мынакей Линкольн. Состояниясы зор eкен. Жакшы машина eкен. Таптаза. Линкольн. Hazır şu maşinаны жүктеп кетебиz. Мынау мексиканец туугандык экен. Мексиканец бизге тууган болот да. Биз через Мексика келген үчүн. Мына жерде коду бар экен. Сонда да ачканда ак кожуна салат. Электропакетке мына жерлери. İçi мындай автомат коробка экен. Азыр айдап жүктөйбүз муну. Ушундай достор. Азыр жүктөгөндөн кийин да көргөзөм. Мынакей достор. Жүктөп алдым. Алдын takap durup артын жабып алдым. Арты жабылбай калат эле да болбосо. Алдын такадым дагы. Бул жакшы жабылып калды. Эми аркага берип койдум, кичине аркага жылдырып. Азыр байлайм. Могу чачтарым баары чачылып жатат. Пас экен да тийип калып. Араң жүктөдүк азыр монордун баардыгын. Номерин просрочно айдап жүрдүм эле 14-түндө бүтүп калган. Азыр темир номерди кадап коюшум керек. Азыр байлайын. Азыр мен көргөзөм, мен өткөндө интернеттен заказ кылып жаңы ремен сатып алгам. Жаңы ремен мында турат. Ушу мен байлайбыз азыр. Азыр бу ременди көргөзөм силерге. Мына кишиге сүрөткө тартып ана кылатат. Жаңы ремен сатып алгам. Мунун башы мындай того. Бул жакшы сыдырылат да, могу жерге галстук кылып байлаганда. Мурункусу мындай болгон үчүн баягы эмне болбой сыдырылбай калчу эле да, мыналар жакшы сыдырылбагат. Того болгон үчүн жакшы сыдырылат. Азыр байлагандан кийин көргөзөм. Жардам берип атат. Мынакей жүктөп алдык. Байлап. Мындай тогода бул тартылганда жакшы тартат. Жаңы заказ кылдым эле. 4 $47 келди. Мына ремени да кыска, самсалап калбайт. Өзүнө ылайык. Дагы 4 жерден тартып байлап койдум. Номерди катырдым. Асты тийип калат да, мындан бир аз ашып, астын ийип койдум. Жаңы номер тактым. 4 тең байладым. Окей, ушундай кылып байлап алдык. Эми буюрса жолго чыгабыз. Мына же чийилген жерлери бар экен. Чийилген жерлери. Булардын баарын сүрөткө тартып жиберип койдум. 94-жылкы машина экен. $40,000 сатыптыр. Азыр мен Жоржияда турам. Жоржиядан Калифорнияга жүктөп кетем. Жерге тийип калып турган. Мындан сурадым. Сурасам 40,000 саттым дейт. Ушундай достор, кече күнү мен бир артына машина жүктөп келетканда комментарий жазып койтур. Машинаны алдыга жүктөп, анан муну аркага жүктөсөң шамал көп тоспойт эле депчи. Ооба, туура. Бирок биз биринчи жүктү алып, ашып калган местасына анан кийин машина карап машина алабыз да. Анан биринчи машина алып алсак, жүккө барсак, может жүк чоң болуп калса, батпай калышы да ыктымал. Ушундай достор, азыр эми жолго чыгабыз. Буюрса, мына такталар жардам берди. Ушу такталар менен азыр жүктөп алдым. Болбосо машина өтө эле пас экен, тийип калып атат. Бул болсо рекламный щит. Экотен Калифорнияга кетет. Мынакей буюрса жөнөйбүз. Жөнөдүм буюрса. Американский деревня. Үйлөр мындай бир этаж эле. Машиналары көчөдө эле, забор жок, эч кандай ишин алдында жүрүшөт мынакей. Машиналарын да коюп коюшту. Эч кандай бийик забор жок, ит жок, мал жок дегендей. Ушундай экен. Айыл экен. Жоржиянын бир кичинекей бир айыл экен. Ошол жерден кетип атам. Азыр Калифорнияга кетебиз. 2200 майл. 2200 майлын 3000 километрдей болот. 3200 болот примерно. 3400. Ошондо достор ушинтип жөнөдүк мынакей. Иттер бар экен мынакей. Иттер бар экен. Домна киребиз. Азыр Паджонга чыгып кеттим. Паджонга келгенде ушундай 3 тилке болуп калат дагы, анан ошо 3 тилкеге трактор жүрүп калат көчөсү. Азыр мен силерге көргөзөйүн деген мурунку видеолордо да көргөзгөнмүн. Мына карасаңыздар, мына жарды сеткамен тосуп койгон, ушул жерден таш кулайт да.
таш кулайт, ушул жарды бардыгы сетка менен жаап койгон. Кулаган таш бул машинага залал жеткирбесин деп ушундай кылып жаап койгон. Ошону силерге көргөзүп коеюн дедим. Паджонго чыгып баратам азыр. Күн кечтеп кеч күн батып калды. Шам намазы болайын деп. Шабылдап чыгып кеттим. Алдыда коштоо менен кетип аткан Oyar sayız жанагы мындай жан башына да чыгып турган узун ушундай жүктөрдү монда коштоолор менен жүрөт. Жана кара сууда ушундай коштоосуз жүрүп жанагы турбаны уруп кетип түшүп кетип кана 3 адам өлдү. Бул жерде ошондой болбостугу үчүн мына алдын аркасынан коштоп жүрөт мындай машина. Коштоп жолдорду кайсы жолго салыш керек ошону айтып жанына машина жолотпой ушу аркасында ушинтип жүрөт. Бизде болсо эптеп эле шопур апарып берсе болду. Бирдеке болсо кийин шопур күнөөкөр болуп калат. Бул жерде андай эмес. Коопсуздук аябай каралат. Ресарияга токтоп бир сыйра карап коелу дагы андан кийин жолубузду улайлы. Bir pick-up taratma. Jana gördüm elim. Turn left toward I-24 West. Jana gördüm. Acer çekiye tıktı öğrenci. Bana korbayla. Bu maşından jana gördüm yolda. Şunday maşına gel. Bir sıra ne olacağım? Parprovadat'ta şu yerden bir rezina tartıp koyuşum gerekiyor. Çok rezinası var ile düşüp alған şu келеді зыңқиған бойынша арқасында келеді жаш номерді соны тағып қойдық. Мына тарақтай берділе бір страп не қылып қойдым, резина тартып қойсам резинаны қырчып қойып резинамен деле тарақтай береді екен. Келеді бұйырса жақсы. Туғандығы да ушундай некен, мындай жүк екен мұнықы. Дөңгелектер 17 екен мұнықы. Дөңгелектер чоң екен. Заправкаға келіп, заправка қылып алайын. 60 майлға жете тұрған біле. Сыр өркен қалды. İnşallah жетip geldik. Yolda zapravka çıkmayacağını inandı. Baş görünmeyle de. Bir galonu 4.20 eкен de, baş 4.19. Azım ben Kaliforniya'ya gitmeyim mi? Kaliforniya'da aябай kımbat. 6.1 deme. 6.20, 6.30 bul yerde 4.20 болот атты. 4.20. 2 сомго, 2 долларга арзан. Бул жактачы. Бир сыра текшерип карап коебуз. Жакшы буюрса. Такая только у меня и Майкла Джексона, дейт го. Bular жақсы не барды. Ал жақта деф бар. Ал жаққа деф құйылады. Деф эмне деп эле сурай беришет. Деф şu азыркы дизельный машиналарга куюлуучу суюктук. Аны куйса ошол машинанын жана түтөбөй кара түтүндөрүн баарын күйдүрүп чыгарат. Ушундай достор. Бир болайык. Достор, Оклахомага кирдик, штат Оклахомага. Түнкү саат 3:30 болуп калды.
Азыр мына жерде Way Station чыгат. Way Station азыр учурда жабык, Оклахома. Силерге мындай суроо берейин деп атам да. Менин жүгүм жеңил эле. Бирок Оклахомадан өтүп кетейин деп мен ошо уктабай айдап келетим. Мынакей жабык экен, ошо көрдүңөр. Ne үчүн мен жүгүм жеңил болсо, Way Station'дан түнү өтүп кеткени аракет кылып уктабай келетим. Өзү көбүнчөсү жүк оор учурунда ушундай түнү өтүп, ушундай качкан учурлар болуп калат да, айланып өтүш керек же болбосо башка. Азыр жүгүм жеңил эле, кирсем болот. Бирок несебептен түнкү саат 3-кө чейин 3:30 болду. Айдап уктабай келетим. Кимдегим себебин билсе жазып койгула. Way Station. Азыркы учурда жабык. Бул 40-чы хайвей. Мен Калифорнияга кетип атам. Бүгүн 19 ноябрь болуп калды. Way Station. Ушулай достор. Машина болжолу менен 3,5-4,000 паунд чыгат. Алдыдагы жүк 2,200 паунд. Эми бардыгы биригип 6,200 паунд болот. 10,000ге чейин мага уруксат алганы мүмкүн. Бирок эмне үчүн Station'га кирбей кетип атам? Билгендер комментарий жазып койгула. Оклахома, штат Оклахома, 40-чы хайвей. Силерге көрсөтүп коеюн мен. Түнкү 3:25 кетип баратам. Az biraz жүргөндөн кийин ушунда трак-стоп бар. Ошо трак-стопко барып эс алабыз буюрса. Мына Оклахомадагы Way Station'дан өттүк. Ушундайдыр. Мына алдыда Рейсарияга кирип эс алабыз. Жантан бери кыйлап жүрдүм да саатты көргөзөм. Азыр токтогондон кийин Рейсарияга кирип. Мындай учурда месте калбай калат, көрөлүчү. Орун болсо коебуз, болбосо жолдун жекесине коюп турбай салабыз эми. Оклахома. Жері көрініп отыр. Оклахома дейді. Жолда ешкім жоқ. Жол бош. Анша-мынша эле мага окшогон уйкусу келбегендер ушинтип айдап кетип атышат. Башкалары бүт эле бош. Азыр мына жерде катарда месте жок болсо, анда бир трак турат, пикап. Ушунун алдына коебуз. Катарда месте жок болсо, ошонун алдына коебуз дагы. Эс алабыз. Катарда месте болуп калса, катар коебуз. Мына жерде бар экен. Катарда месте бар экен, мына жерге коебуз. Бул жерде бир жагы кеткен окшойт. Geldik buyursa. Hazır emin işlerge görgözeyim. Yaxşı görmeydi тұқшет. Мынау драйвты тұрбайым. Менен айдай тұрған уақытымдағы бүтті. Көрдіңер. Мынау фонарик камерасының фонаригі жанып. Saat 3'ten 42'de öttü. Яқтан көргізейін. 3'ten 42'de öttü. Шумалға шейін айдап келдік. Бұның уақытысы дағы түгенді. Ес алышымыз керек сөз түрді. Анан Оклахомадан пермит сұрайды. Пермит деген ал жақ ақша төлеш керек болады. Анан киргенден кейін төлеп анан шықпасаң болбойт. Ушундай жагдайлар бар. Ошон үчүн түн өтүп кетишибиз керек. Ошо достор, жакшы эс албай эртеңге чейин.
Mınake taң attım buyursa. Yolga çıktım. Yaktağlar hiç kim kalıp kaldır. Erте жатқандар ерте кетіп баттым. Мен өзім 4-те жатсам. Bir 3 saat ұйықтадық та. 2 saat 40 minut 6:40 7 деп қойырайын. 3 болып тұрды. 3 saat келді. Geçen günden biri sıraydı. GG'de tün ayda palavuz bu demiş. İşteyim dedim le, pick-up truck açayım dedim. GG'de demez. Günde tün aydaysın desem. Şimdi öyle dedi o. Şunday dostlar. Aydaş gerek uçurumda aydaş gerek bulup kaldı. Aydabay turgan uçurda esi alıp aydayız. Dostlarımdaki Oklahoma City'ye gelip kaldık. Oklahoma City'nin altında görüp duran. Can Java'dan. Şurada turbalar var. Kilite azladı. Olda kalmayınca. Amerullo degan Amiral akan aylinan o'zi Amiral deb turib qo'y. Ko'rdingizmi? Amiral. Oklahoma City. Oklahoma City. Biz olsam Amirallo'ni qo'lab ketamiz. O'ng жақта Oklahoma qolib ketadi. Şarların canından ötketeceğiz de highway'e. Bak yolda Ruslan degen jigitke jolugup ekөөбүз çay içtik, namaz okuduk. Erişip alıp jönödük. Hoppa. Namazda men bu. Ekөөбүз erişip bu Houston'da Dallas'ta gösteri gidip. Bak. Men bolsa Kaliforniya'da gösteri gidip. Şunda kettik hem buyursa. Amarillo degen şahardan ötüp ketdim. Amarillo Мына қырай өле келеді, ошо қырайған жаққа кетіп, жамбыр төгіп атат. Ал біз жақта жақсы. Күн ашық екен. Жаздыр. Далластан Техас бұл. Şimdi bu жақта. Қырайған жақтарға кетеміз. Қара болып жамбыр төгіп атқан жаққа. Достар, жамбыр жауып атат. Нью-Мексикода, Албукеркедамын. Hazır Flying'e girsem, Flying'de места жоқ. Anan hazır Laos'a кететім. Buyursa, места olup kalsa esi Laos. Saat 11 olup kaldı. Места olup kalar hazır. Bak Laos'a geldim. Laos'ta места olup kalar mı? Öğrenci Can Java'dan geldim bardağı tıktı Eysal battı. Labonu gördüler. Çıktı alttır. Şunday labo olmasa gerek bu. Çiftire bu diken cana. Isuzu ki şundaydan labo okşuan. İstaj yok mu? Büyük bardağı koyup salttır. Anlam akşam mesleği izleyip jiredi. Takır mesleği javay. Şunda geç kalıp gelsen mesleği yok, mesleği problema. Akşam yerlerde boşuk şeyde öyle karasan o arkaga bayılgan oldu. Şunda göster. Короче, mesleği yoktu oğlan. Allah охранник жүрбеймін қарабай саған. Ayttım mына жерге қоя берейін десем қоя бер деді. Hazır. Мынаке места жоқ. Мына жерге эле қойдым. Тұрған екен чекеге ошонун жанына қойып алдым. Мынанын резиналары үзүлүп шамалға
Böyle canında ana kılbayın su olmayın. Erten geçeyin. Жақсы жатқыла. Ертең görüşürüz buyursa. Bir şeyde salıp durup ertenden gitip kalağızı. 750 mayıl kaldı. Erten gündüz aydayız. Kutman taң barыңарға. Mына жерге қойған болсам да емеле 1 saat көз милініп кеткеннен кейін охранник келіп тақылдатады. Мына место бушап жатады, осы жерге қойып алдыршы. Мынша жақсысың ей дедім. Мынша жақсы, молодец. Katta рахмат айттым дағы. Қойып алдым. Hemen mına gireyle дағы bir жақшына қылып кофені жасайлы. Кофені алып алып жолға шығып кетейлі. Ертеменгі таңғы saat 6. Ошо достор, бұл Нью-Мексикода Албукеркадан өткеннен кейін қалабыз. 40 менен кетіп отқанда. Охранник молодец. Кейбір жерге барсаң қойдырбай қолайды ғой. Bir жерге қойба, başka жерге қой, мешайт етеді. Ал әле, бұл әле депші. Бұл молодец. Aşağı dostlar. Бұл жақта қар жоқ, күн суығырақ, бірақ başka жолдарға қар жаап, жолдар жауылып тұр, 70 жауылып тұр деп атады. Қар түсіп, 80-ге қар жаап, жолдар мұз кендейді. Бұл жақта қар жоқ қырықта негізі. Бірақ суықта кеше жаңбыр жаған, азыр жаңбыр тоқтады. Aşağı dostlar. Şağıl kofe ol. Şağıl kofe ol olayla. Acele glass kofe. Acele glass kofe. Bununla kar olsun. Şurada. İşte keynenle alsak. Ne dostlar, nav kofe 1.49, $1,5. Köpçülük ayta öğretti. Kofe bekar go, su bekar go depçi. Biröler çoğun trak aydaganlar alarga bekar dep aytıp koyganda. Nege bekar? Janağı bonuslu kartочкага bal çoğul öğretti. Oşo baldın esebinен alуу üçe öğretti. Oşo üçün bekar. Anı jan kelgenlerge bizge bekar dep koysa, şunda öyle bekar ekende barıp alıp қалам алып қалғандар қанша болыштыр. Охранник қармап отыр, міне төлеп өшіп кеттасың деп кедечі. Кеде қарабайт делем, мейлем деп тек қойды. Шон үшін бекер ештеке жоқ. Бекер туалетке кіріп бетіңер жуыласыңар. Анан болғандағы ақша төлеш керек болады. Ошо достар. Нью-Мексикодағы қызыл торларға келіп қалдық. Қызыл. Қар жоқ бұл жақта. Жаңбыр тоқтап, күн шығып, арбада сон болып қалды. Қызыл жарлар таш болған, яғни таш екенде şu қызыл таштар екен. Мынау жағы да жар екен. Мексикада мында бір метрлік тағы неме жоқтан аяғынан еле дарақтар жоқ. Тек пустыня, чөл. Şunun arasında da Hüsam olacak değil. Tamam kalasın. Meksika. Жаңбыр учкунда анан күн чыкканда мындай болуп туруп биз асансör чыкты деп койчу элек го. Ушундай болуп асансör чыгып алыптыр. Сонун болуп. Бул жактарда жаңбыр токтоптур, бирок жолдо не бар да, су бар, ошолор чачырып атат мына трактордон. Каптараңгы болуп эле турбай асансör чыгып турат да. Погода сон. Полицейскийдің машинасы тұрады, стартта. Скоростты қарап, қату келетқандарды қармайды да шылар. Арқасынан қойды. Лос-Анджелеске 418 майл қалды. Флагстаптан өттім, 40-ші хайвеймен кетіп баратам. Бұл жақта болса, шындай çöl ekende taş eken. Hiç qanday bir egin ekpeydi okşaydı. Jone japayı baqtaraqtar anan taş. Şavuldagan boyunca ele çıkıp baratабыз. Погода аябай жакшы. Son jerken.
büte verişi. Hazır Kaliforniya'ya gireriz. Kaliforniya'ya girgende reskili 55'ke düşüp kalasında. Hazır 75-70'te gedada жүріп алайыч. 55'ke düşüp kıvırap kalasın. Bardıq traktör kıvırap kalat. Birös antiradarı var, birös aldığa çıp aydayt, arkasından jabılıp aydaysın. Şöyle gep baratабыз. Buyursa бүгүн кечинде жетип машинаны беришке аракет кылабыз. Анан жүктү эртең менен беребиз, Кудай буйрса. Ошентип баш аягы 2850 майлды айдап келип койдук. Нью-Джерсиден Калифорнияга чейин Сан-Диего операция этпей калабыз. Машинаны болсо Жоржиядан алдым. Ошондой достор. Бир 3 күн мен менен болдуңуздар деп кой. Эми баардык эле жагдайлуу учурларды видеого түшүрүш бир аз ыңгайсыз чаралат, ошон үчүн кээде гана ушундай түшүрүп калышка туура келип атат. Калифорнияга киребиз деп оозумду жыйнай электе Калифорнияга кирип кеттик. Видеону өчүрүшү менен. Азыр могу Калифорнияга кирип атабыз. Ар бир эле штаттан ошол Калифорнияга кирип атканда мындай бир кандай десем, пост сыяктуу да, мындай ачык жүк болсо көрүп эле унчуп коюп өткөрө берет. Анан жабык боло турган болсо ачып көргөзчү документиңди бер, эмне алып кетип атасың деп сурайт. Мына ал ошол Калифорнияга кире бериш жеткенде. Жана пост азыр ушул жака баардык машиналар ушул жерден өтөт. Мен алдыда 60 менен кетип атам, мен аркама бир трак жармаш болгон деп кой. Мага таккабай деп алыптыр. Ушундай да, ким катуураак жакшыраак айдаса ошо аркасына илешип алып кетип каласың. Азыр мынакей баардык инспекшн кылат да, карап сурайт. Жеңил машиналарды жеңил машина өтө турган жак менен өтөсүң. Тракторду трак жак өтө турган жак менен өтөт. Мен болсо ошол жеңил машиналар өтө турган жак менен өтөм, бирок ушул жерге токтоп өтүшүм керек болот. Азыр мен мага алып койсом, туруп болот го дейм. Кармоо турбай. Мына жерге стоп линияга токтоп туруп, карайбыз, айдай бер десе айдай беребиз. Токто десе токтоп туруп немени беребиз. Бул жерге токтоо деген жер бар. Hello. Is it glass? Thank you. Meni көрсөттү. Неле? Жанагы. Накладной дейли. Биловду көрсөттү. Көрсөттүм. Окей, айдай бер деди. Айдай бердик. Ушундай. Бул жерде жагдай. Мына Калифорниянын ичине кирип кеттик. Эми бул жерде 3 мосту машиналар, биздики эми мындайча эсептегенде 4 ос болуп калат. Машинада 2, аркада 2-4. Ошол 3 мосту машиналардан жогорулары 3 осту кошулуп 55 максимальный скорость жүрүш керек деген знактар бар да. 70 жеңил машиналарга, 55 ошол бизге. Ошон үчүн biz hazır ушундай жүрөбүз. 55 жүрөбүз. Полицейскийлер турат. Жолдо карап. Мынакей Калифорния. Калифорнияга кош келдиңиздер. Калифорния мындай чөлдө. Азыр күн ысык, эчте шамал болуп атат. Кирип кеттик Калифорнияга. Күн сонун болуп, кызыл болуп атты. Жетишибизге 100 майл калды. Буюрса зона кылып койдум. Машинанын ээси күтүп атат, келе бер деди. Айттым, 2 саатта барам деп айтып койдум. Ушундай достор, буюрса бар машинасын түшүрүп берип, эртең менен жүктү бергендей болойлу.
Бүгін машинаны беріп құтылып қойдым. Aka dostlar, altta görünüp turgan şaharga gelip kaldım. Los Angeles деген. Los Angeles менен San Diego'nun ortasında кичинерээк болгон шаар экен. 15 майл kaldı buyursa. Gelip kaldım. Bacamla ылдый түшүп баратам. Кичинекей машиналар шабылдап түшүп кетет. Biraz көрүнүктөрүбүзгө алып коюп акырын түшүп баратам. Көрүнүп турган шаарга келип калдым. Жерге чакырганда меничи заправканын стоянкасы бар депчи. Жаман шамал болот. Мыналар машинаны кабыл ала тургандар. Hi sir. Мыналар келди. Шамал болот экен. Мына машина келишти. Заправканы. Az bularga ko'rsatib qo'ying qayerda chiyilgan yerlar bor. Shuni chizlarga bir sira ko'rsatib qo'ying. Panellar Volga'nikidan 24 Volga'nikidan. İki ak ko'rjinli salon. Bakın, içi shunday. Volga o'kinchi, Lelkolin. Avtomat коробка avtomatındaki. Bitti elektronik. Shunday. Chiqizayın. Bakın, taxtalarni qo'yib bir taxtam sığıp ketdi. Tushirib berdi. Bari yaxshi deydi. Nega do'stlar? Mana yoqda men o'xshagan bir zapravkaga kirib olib, bu kishniga zapravka ekanda tushib keladi. O'sha do'stlar, bunday geçti, qarang girib shamol bo'lib, Kaliforniyada shunday bo'ladi. Ko'ngil burib, aqrga cheyin ko'rganingizlar uchun baringizlarga razıchilik bildiraman. Allah razı olsun keyingi videoda jolqinga cheyin ham bu yukni olib borib, tun olib boramda erta berib qo'yam. Bunday buyursa, Kaliforniya, men San Diego'ni ko'zlab ketaman, San Diego'ga ketamda. O'shanday do'stlar, baringlarga razıchilik, amonchilikda ko'rishgan nasib etsin. Assalomu alaykum.